Urashaka gutsinda we yego we intego ya cunugu muratwara igikombe we yego we intego ya cunugu wamayinga kariwe mu kibuga muri sita igikombe biri wacu tubikesha imbe na ugamimbe niyo yatsinze umukino yatanze ku mahoro yego we intego ya cunugu muratwara ibikombe we yego we intego ya cunugu. Alright, ibihe byiza cyane babakurikiye Electro Power Academy. Twageze muri Ndinde Bato. Uko bimeze mfite ibibazo bitandatu hano. Mfite ibibazo bitandatu bijyanye na siporo. By'umwariko ruhago. By'umuntu umwe. Ngiye kujya nkubaza kimwe, bite mbazo uyu nguyu. Birumvikana ni ibibazo bitatu. Utsinda ugira amanota menshi. Kigali ngo Rayon Sport hari uburyo mwatumye Haruna gutsinda ibintu nk'ibyo turabigarukaho dusoza. Uri ready? Jiwe ndi ready aho ibintu bya Haruna ngo nahereze ibintu bya Haruna ngo nareze siporo ntago mbyumvise oya mukanyirimo nawe uravuze ngo ni tayari ibyo bintu bya Haruna bizabakoraho n'amajari wa mwanze kumwisha Petit frère gwisha kunginga ibyo bibiri byawe na Petit ikibazo cya mbere bigira bitatu oya bigira bitatu bigira inote ya bitatu ibihumbi bitatu Sport quiz ni Ndinde Bato twagiye ikibazo cya mbere ndi umunyarwanda abangamira abantu mu 2018 subiza mu 2018 nagizwe niwo usubiza nagizwe umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi mbere yaho gato nigeze kuba umutoza wa APR Football Club mu 2011 natoje Amavubi Jeune wabaye uretse mu 2011 natoje Amavubi mu gikombe cy'isi cy'abatarengeje imyaka 11 Ndinde umwe izina ryo mutoza Mashami Vesa nani Mashami Vesa yatoje APR nari yagiye kureba umupira Mashami yatoje APR Jimmy Morris abafana ba APR oya nsubiza ni nani nigireyo Ndinde ni Mashami mwana Mashami Vesa kuri kirando komeza bro inota rya mbere yaribonye ni Mashami Vesa urashaka gutsinda we yego we intego ya cunugu muratwara igikombe we yego we intego ya cunugu wamayinga kariwe mu kibuga muri sita igikombe biri wacu tubikesha imbe na ugamimbe niyo yatsinze umukino yatanze ku mahoro yego we intego ya cunugu muratwara ibikombe we yego we intego ya cunugu wamayinga kariwe umufana wa APR Football Club nababwiye mukanya haje ko match ya APR Football Club na AS Kigali nabuze umufana wa AS Kigali ariko ngo barahari ariko nahunga ngo ntabwo bajya bakwira kuri Mofero Motel oya bari gafana wa Chelsea Kigali ziri babiri hari twa Christophe wagarariye abafana Kimisagara n'undi umwe bangana sinzi niba bavukana nta udushatse wa gatatu ni hatari kumona niba ujyandira kubesha uri bumbone n'idarapo muri stade uze kuhansanga mbakubarira ngo mukanya ndaje cyaka ba AS Kigali ndebe yego ako ngo inde Haruna niyo nzima nawe arabizi nkambwira irya Simba kandi ari umujene wambwiye ngo Haruna ni papa wa muhaji intari ishaje irahirira arisha ubagiye kurisha hano agiye gukambakamba turi muri sport quiz hano mfite ibibazo 10 wowe uhitamo nimero y'ikibazo kubaza nkatangisoma nkakikubaza wagitsina hatangwe inote y'igihumbi ukitama kandi ukajya muri stade neza cyane bitari mpitamo nimero y'ikibazo kuva kuri 1 kugera ku 10 kubaza cya kane yego ikibazo cya kane nicyo ashaka turacyari muri sport quiz ikibazo cya kane kirabaza ngo ni idarapo ry'ikipe ikomeye hano mu Rwanda my friend ikipe ikomeye hano mu Rwanda uninjiranye n'ikipe barayizi n'ibyagiye imbere y'ikipe kirabaza ngo muri shampiyona y'u Rwanda sezo ishize n'aya makipe abiri yamanutse mu cyiciro cya kabiri hamanutse Sunrise hamanuka Espoir y'Icyangugu hamanutse ayahe hamanutse Sunrise y'Inyagatare na Espoir y'Icyangugu hano abashijemo ikipe imwe Sunrise
ndetse na Etoile de l'Est. Dukomeza n'ikibazo cya kabiri. Hano ufitemo Senksa, ikibazo cya kabiri n'igitsinda ndahita ngo cyatanu. Twagiye. Uri ready? Ready. Wasi cya kangahe? Abinyuma muceceke. Cya gatanu. Cya gatanu kiroroshe. No guhitamo. Nibyo twita choix multiple. U Rwanda gushakisha itike kujya mu gikombe cy'isi. Tuyoboye itsinda n'amanota 7 nyuma y'imikino 4 imaze kuba. Itsinda tuyoboye ni iri. Urahitamo kuva kuri A kugera kuri D. Uhitemo rimwe. Tuyoboye itsinda B. Itsinda B. A, B, C, D. Tuyoboye iri itsinda B. Subiza kino kibazo muri commentaire ubashe gutsinda. Ariko hagati aho ngaho twatsindiye inote ya Senksa akaba nagerageza ku kibazo cya kabiri. Hano yo tamuhereza inote y'igihumbi. Inote y'igihumbi no mu Vani mwe dukupese na kamorale kameze neza cyane. Inote y'igihumbi ubona ari kuri match ameze neza cyane. Asante sana. Felicitation ni sport quiz. Turakomeza dushakishe n'abandi bantu bagende batsindira amafaranga. Ariyo motari. Motari arayo.